Sekuqinisekisiwe ukuthi umdlalo lolinzelwe ngalabovu weBafana neGhana utawube use-FNB Stadium mhla tinge-25 kuLesetulu. Lokhu-ke kulandzela ukuthi bekunemahebeti lathi iGhana ifuna kungadlalelwa kuleli ngekwesabela kuhlasela kwelihlandla lesibili kwe-COVID-19 kuleli. iBafana itawulandzela ngekuvakashela iSudan eKhartoum mhla tinge-28. The fact that people were raising that Ghana has written a letter, it remained a hearsay. There was never a doubt from the beginning from CAF or anyone who sent us anything formal. iBafana itawulandzela imigomo nemitsetfo lecinile ukuthi ivikela ku-COVID-19 ngesikhathi salemidlalo lemibili. Labadlali-ke labakhethiwe ukuthi baye enkanjini yelicembu lesive batawuhlolelwa i-COVID-19 emahlandla lamathatfu ngembi kwalemidlalo. All the games that are played, we test 48 hours before. So we'll use the test for the match against Ghana as a traveling test as well. And then to test in Sudan on arrival on Friday, we are in communication with our embassy to do that test on Friday at the hotel. And that test then will also be used to travel back to South Africa, because the regulations in our country says that you need to have a test that is not older than 72 hours. Vele muthwalo nginozinto wamaZulu, Ben Mutwari we-Orlando Pirates kanye na-Craig Martin we-Cape Town City nabo babitiwe ecenjini lesive. Akumangalisi-ke kubitwa kwa-Rosen Kamaldeni we-Swallows lovuthe malangabi kamuva nje kanjalo nabongani Zungu we-Glasgow Rangers. Umceceshi uchazile-ke ngekubita kwakhe Itumele Nkhune we-Kaizer Chiefs. Recently, I also spoke to Itumeleng about his situation. We had a very lengthy telephonic discussion, and he was explaining to me what is going through as a person, as an individual. Nseki uyavuma ukuthi omathathu emavela sembili kule group asengahlungela kuya ku-AFCON.